kurambirwa. Yesu abagirire neza. Yesu Imana icyubahiro. Imana y'umugisha Moses nawe washita. Abavuna akantu gatoya ariko tukareke gatambuke. Sinzi nari navuze ko igihe cyose tugize abashitsi hakwiriye kuba veye kandi barayitwemereye. None aya mawazo sinzi shitani yabaye kiriya sinzi ahantu yashize. Kuko veye tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Imana y'umugisha umukozi w'Imana. Bamwe bari batangiye kunyongorera ngo siko basa. Aba mukuru w'uyu cyangwa musaza w'uyu witwa Bishop Ruhumuza, inshuti yanjye cyane twakoranye umurimo w'Imana bimwe bikomeye. Ubari hariya abantu benshi barana basengera muri Amerika. Niya Imana ishimwe. Imana ibahe. Abantu bavukana bakurikirana. Hari akantu yavuze ndi mwakumvise neza. Ngeretse wenda udafite umukurikira nawe aracari muto ngira ngo ntari muri aya materaniro. Cyangwa nimba arimo wenda udafite umukurikira. Harariga n'ejo wavuga se nta muntu ukurikira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icyo nari nshatse kuvuga ni inkurikirane. Mfite uwo nkurikira ariko njyewe nta nkurikira. Inkurikirane zisa naho zita. Ariko yavuze akantu gakomeye. Yavuze ngo nabadakijijwe. Abadakijijwe nibo bagira iyo mentality. Mawaza apfuye. Imana ibakumbuye. Muraberewe mu murimo w'Imana. Kandi bagasikura sana. Uyu ni wo murage. Woraga bawe. Kandi murage woraga abantu bawe kwisi. Ntaho ndiwo baraga ibipango n'ibindi. Yego nabyo ni byiza. Ariko umurage mwiza nukuragwa gukorera Imana. Urarushe birumvikana. Kandi ejo itangazo garizotangira amateraniro ejo niba utazi amakuru. Kandi uryame goke. Ariko bakuririmba karimo kamwe turabishimiye bavanye. Kamwe nurangiza naza kubabwira ukuntu tuza kubigenza. Imana ibahe umugisha. Nyuma yo gupfa warongaye urazuka. Niwazuka mizigo uzuka imbabazi. Mwitegereze ifaniso z'ibyo wakoze. Urangiruti shuti yanjye humura. Nyuma yo gupfa warongaye urazuka. Niwazuka mizigo uzuka imbabazi. Mwitegereze